Hiji ni Wero TV. Ambere ankethishia ko nangushokire nkatho cia mwanya muno kwithira kiona kanya kwatani about kindeto cia Weru tha mwanja tie tariki 3 mweri wa 5 mwaka ya 2022 bitawini wa King'iro. Tukiambiriria ni ati MC wa wandi ya Kithin David Kaethia noreti ya sheri barabaina na bathirete class kia bina nobe ke secondary ukinyanilia mworoto iyo thirikari yotira na bawiba weta secondary igana kwa igana nkulukina orombete atongira bage siasa ntereo baraba kurombete mwanya kuwata mbaru kithomo antu akuringa siasa chiotambiro mena na mpadho ate akakari areti ya ainterechia antiba kaita kama mbura yo kungwira mpumi njio kulukira mwana mweru ngurwa mobango yo wiyo kuthomithia na bara batewishomba ya barato kuri mwandiki wetu wa Ndeto Kelvin Kimathi na moro tu ya kuatila kithomo maturene aciari bantiba wandini ya Kithi iba kungwiri tempu minji asha muthako mwenturene yukulukira mubango ya kithomo wa MCO nao David Kaethia aciari bao bakiaria matareo kiriana bao muno betitewitithia na mbere kithomo kyo mataro yakwa ndene ya naba beta naro betete university tafadhali kwina manto ya mainge yara aria na betete ni report kwa mukuru na ara wetete otete we mwana ringi wetete we muntu muna ningotekia college cionthe utenga weta mucia weto mutu muciari ndara na bange bera tere miunda eto aito miunda to point inya ithano oteka na kakona munda yo mwana ikiongo yore na nderu anende mwana wenze athome ontora na ntora mwana athoma bato turi ono nto bwarambe tuthomethie mwana bato ntora yeto twatana tukathomethie mwana mwanka gathira university iba bainge muno bathomete na Kaethia no bura kunyilia kuria siasa maturene kiriboko ni bubwa kuatila kithomo twina tongeria betu ba mithemba mwanya nya baba kuromba ite iba yo kienya twana tonge na tubanjire wikia skuru kana tabwo kethira bau bange kaba yukiria kamwe kinya muntu agaukia kamwe Kaethia njoketie to tano to na twaita university irware na ndo twana twana kurugia 10 kwa una ndibyo to matomba kinya barabange kinya bo ibangwatie iba unkume bangwatie kuthomethia nikenda twithira twinthe kwingwe tukorita tatwe ya kuromba ite uthainja na intheri kana tabwo na kirio bonka mwana raririte kirio Kaethia kiria ciari bound ku inkwenda kwira aciari betu waita mwana otiunguma form 1 eteko makania maxira mwana ina chio ikware na twana turare na mbi twena maxi cia 160 150 nyanye kwekonda ne kaina 130 kande kingazetine kwa hiyo twana tuonze tungume shukuru Kaethia ngaijo batindeka imbikeru ana shukuru ngawethera nareko na kana nako kawete maxi cia woro ndubwa ile buru kona buru ina nethe akaria banja mlekio atomba unkumwa kana atomba weta na onda tereni bigie nkuluki wende ndo bageya otoromba itenja ra inderi muntu na bwethio nto tuone sawa kinya kwa bamoka kotetawa kwa bamware kotetawa muntu atena kinya bibi cha twana iba uria bibi cha twana ende bambetere miaka 10 virani abanja mulekire ubeye ibo kwa bau kiripotera Wero TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi.
Kongina kuniatia kariba kabuitu ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru kwithira bena mpuyo bakira thoko yoke ndinya bo bakona nto akuritera biashara chio ya ntererenge akaribani botarire batina nto aya arabomba kwenderia nto bio bakiromba tethero morotone yo kwagirithia biashara chio ya ntererenge. Mwandiki wetu wa Ndeto Nicholas Chabare aina shotariria ya kiro plot ni nto achoro kana nie kamanja no kaya na thoko we plot yo yakwa thoko ikio kiuria akari iba taoni ya Kabuitu bakurania ati iko bakaumania ana bantu agwakirwo athoko nonto ukinyabatie na athoko ya gutumira mwanka athaino ibanda biakitwe mbere ya nduka atiantu onto burende bakuga ibatiganiretwe ebonene ki maendeleo bakiromba thirikari ya kaunti ya Meru yumire gutigira niko bathondekera athoko akana ibachwire mbecha cia utigiri bakugurirwo kithaka agia utiga bagwaka athoko yao batu ya Kabuitu to that 20 disadvantaged ke manto ya mainge muno nto bakwithira twi mwankene yo aigembe central na south kwa tuika manto amingirera ya kibwithwa ya like we are in an island tutioneka muno batu toka wakinya shendi yara ya nawe bikibiki no nto ba bonda bonda no nto yagwe to twina timu ya bikibiki na nene na nyinge bapaga bikibiki shouwa kwena barabara kuunda romba thirikari ekire itomuronge to laitheria itokwana na ritete ngwe kinya market ire inge kinya batu ndaromba to kinyelo no tethio bau batu to bwethira market yombe kwarama barabara cieto ciethe ibui to thithirwa thoko ugiakolea nawe to twagite ntarambe mbere ya nduka na mote yo getha ntai no to kwenderia irio to kwenderia kwacie to kwenderia into binge bionthe lakini to aswerwa ka area karogetha kwena thoko ya into binge biare yare ya party from nduka na bibinge na mote toke na muno Kabuitu it's an only lot ikwenda kulaithwa with a lot of consideration twethire twena public land ukulukira kura katukaura kwa hivyo ndeya kire mbeza sa trade and cooperative nda wimpewe milioni inya mbure thoko ka mbure munda Kabuitu twake thoko bukio karadi luye obisi yeto no twinkomia tubeto ba ona kuri na ogui bakuromba akinya thirikari ne batiri gutigire kubanga bangania ataoni enu ya Kabuitu obwega nikenda kinya kwithiro kwina barabara igukurukirika nonto mwanka athaino ichichianite gutigira kinya nkari chiriti omba gukurukana abwega Kabuitu itokolelia irirenge onto kiango market itukona market ya nebangi ina street inja na weta kugo nto kuona kwina mwebero wetete no kuona ntungare ni komba kweba nakuo bena cioro bia council go cioro bia kwa bia public toilets yekwa ukalaitha market yeto bore kari twila to nini kwa to gote mwebero nyarori cia semani yele itona cio kelukira Kwari o manto ba Kabuitu betherete be kulukira itarere o musana kuma Kabuitu Igembe Central Betan Class Chabari Kongina kuniatirwa ari tariki 3 mweri wa 5 andiki bande tondioro ne yonde tokongwaira ochiathi abwakuritangwe na mugambo ya chomba World Press Freedom Day akaunti ya Meru andiki bande tone bakongwerete ntukuina njire ya mwanya na rabetete na mauru kumakieni ne kiantereche mutindo ya kangangi mwanka gitoro makutano na araba kubwithiria mambura yao mwandiki wetu wa Ndeto Muthuri Murio kinombete kwithira gikinya kia mambura yao na notonia abura agwetete na mbere twina kiatho kia ukungwira tukwia mitindo na amwe na bou itukwailia mantu yara yaumba kutharia uhuru bwa mwandiki wa Ndeto ibunenkaniri ndene katiba yetu ya Kenya na kwina sheria inyinge iria ciumbite kwa yana mwerekera pura mwandiki wa Ndeto abariti kurita ngui na itare nere twetete siasene irio mantu yara mainge ya karika ya kumakia andiki ba Ndeto ya ubaura pamwe bakaurwa kinjara na bangi bakamakwa na vitisho kinya mitandaone na ikyo tukwira thirikari ni bati kwa mila bwega itenerera siasa cia utumika kenda aumba kuyukirwa twere bati kiama kia Meru Press Club ruari na ikikwambiria mubango ya kyo ya miaka 5 kana strategic plan
2022-2027 na gitumi kia mubango yo twiyite amwe kenda tumba uka